ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق، اسم بين الأسماء مرموق يعطاه صدى ينمو ويفوق. مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق، مجمع حلقات الفاروق. هو نور الجيل لخير سبيل، وكتاب الله ضياه دليل. تحفيظ اسم بين الأسماء مرموق يعطاه صدى ينمو ويفوق. مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق، اسم بين الأسماء مرموق يعطاه صدى ينمو ويفوق. مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق، مجمع حلقات الفاروق. هو نور الجيل لخير سبيل، وكتاب الله ضياه دليل. تحفيظ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة المسلمين، ما زلنا في قناتنا جما TV، فها نحن اليوم قد جمعنا بموعدة جديدة. فها نحن اليوم في استعداد للبداية، وأقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله. حريكو أدريكم مسيب جلبة إن يتي الله تبارك وتعالى إن جولي إدو أنبا يومكم محمد صلى الله عليه وسلم. حري إن سيرالي هيدن جوكيتو أودو إميسون ميدي مؤندن تيدي ما هيدن وددون إيو تلمين ويتيدو جما TV woni ñande aljuma be si tawi Allah wonko ɗum yiide o wela. hare noon musidɓe julɓe, hande hiɗen mari welo molanaɗo ko adiyen huccitan e yewtere meɗen nden. mais kono en honoto yewtere meɗen nden koye honɗum woni e yiilade musidɓe julɓe. yewtere meɗen nden no yiilade e qur'anul karim mo andantede ma Allahu tabaraka wa ta'ala inni ko kitabun anzalnahu mubarakan liyadabbaru ayati wa liyatadhakkara ulul albab. bimana ko deftere nandantede ma nde jippinama wondude e mangural muɗum e teddungal mayre wonande jomiraɓe hakkille ɗen ko taskoto e muɗum. hare noon hande ko adi en natande yewtere nden tawo hiɗen mari hoɓɓe tedduɓe, hoɓɓe ɓe andantede ma ko ɓen ɓuri mawnude e ko yahata kon ko dow leydi. ɗen andi nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maki o ala ɓurɗo mawnude yahowo ko dow leydi ha hewti hunjiɗo qur'anul karim. bal on ɗon simo yahude simo tippude teppe makko ɗen koye hoore gabintaji ɗin malaikaɓe ɓen ko ɗon woni e tippude. kono noon musidɓe julɓe, en hewtine taw hoɓɓe meɗen ɓen ko ati en hewtotude ɓe hiwro ɓawo ɗon kañum kadi yewten seeɗa ko yowiti e oɗo qur'anul karim. ɓawo ɗon jonnen ɓeɗo talibaɓe ɓe andanteɗema ko hunjiɓe qur'anul karim ɓe weeɓitana en yerwo ko allahu jalla wa ala neminani ɓe immorde e ndeɗo qur'anare alkarim. haray faltatafaddal mashkura wa mahjura. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. haray ko raɓɓiɗi kon jama wonɗo ɗo won fof ɓe salminama. haray min inneden ko Ahmadou Diallo mi wiyete. Ahmadou Diallo meɗen jangga dara Khalid ibn Walid wonɗo Tiwawon Pol. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. wa aleykum salam wa rahmatullah. haray ɓawo ɗon kañum kadi en hikkay ɗon ɓe hoɓɓe men ɗo ɓe présente o. nam. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. haray len salmina on ɗo kono yo musidɓe julɓe. haray min ɗon inde annen ko Ahmad Diawo. haray lan jonita ɓeɗo yewtere nde. jamil machallah.
hara en weltanike ɓe boyi ɓaawa ɗon kañum kadi hewtinde ɓe hoɓɓe men ɗo kañum kadi ɓe présente o. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aray milan iroɓe wonɓe ɗo ɓen fof ɓe golloɓe ɗo ɓen yo Allah nawru golle maɓɓe ɗe yeeso. Minen jooɗiɓe ɗo ɓen yo Allah ɓeydu darajaji amen ɗin moƴƴa. Haray min ko Zeynul Abidin min nete minen janga Khalid bun Walid tara innete ɗon Khalid bun Walid. Haray assalamu aleykum wa rahmatullah milen jonnita ɓeɗo. Waleykum salam wa rahmatullah. Idan musidɓe julɓe ko adi yen huccitande e jonnugol talibajo goto yo jangan en Qur'anul Karim en yiɗu tun yewtude seeɗa ko yowiti e nde ɗo Qur'anare nde Allahu tabaraka wa ta'ala humpiti en wonde needema walaw anzalna sinno Allahu tabaraka wa ta'ala jippinino hadha alqur'ana ala jabalin sinno Allahu tabaraka wa ta'ala o jippinino oɗo Qur'anul Karim jalla wala inni mi jippini oɗo Qur'anul Karim e hoore fello Allahu tabaraka wa ta'ala inni wonde needema la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyati Allah ayayno oɗo Qur'anul Karim oɗo jippinaɗo e dow ngo fello yi'a fello ngon hingo yankino sabu kulol Allahu tabaraka wa ta'ala ɓaawo ɗon kañum kadi musidɗo julɗo yi'a fello ngon hingo fecco hingo seeko sabu mawnugol oɗo Qur'anul Karim. Nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe magani en wondanedema majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah yatuluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima baynahum illa nazalat alayhimul malaikatu. Nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki wo wondanedema moɓodiraali yimɓe immorde e yimɓe ɓen ɓe mottodira immorde e nokku imma ko juulirde Allahu tabaraka wa ta'ala maɗum ko nokku sifo oɗo nokku hara hiɓe yewta hiɓe jandidira hakkundeji maɓɓe oɗo Qur'anul Karim. Annabajo o maki wo si wona Allahu tabaraka wa ta'ala jippinay ɗon malaikaɓe ɓen illa nazalat alayhimu sakina woni deƴere jippoɗo taw e on ɗon nokku maɓɓe wa ghashiyatuhumu rahma Allahu tabaraka wa ta'ala suddiraɓe e yurmede makko nden wa haffathumul malaikatu malaikaɓe ɓen huuɓitaɓe e on nokku ko wona jangede ɗon wa dhakarahumullahu fi man indahu Allahu tabaraka wa ta'ala janto fiɓe ɓen malaikaɓe wonɓe ko makko ayi Allahu tabaraka wa ta'ala yatabaha bina fi zumral malaika jalla wa ala no mantoro fi meɗen ko teddungal woni ko mangural ko dental malaikaɓe Allahu tabaraka wa ta'ala hino yewta ɗon fi ɓeɗo kaarijo e kaarijo no jooɗi e nokku immorde e leydi ndin e nokkel kaari hiɓe yewta ɗon fi an. Kono musidɓe en yewtay hadith goto ɓaawo ɗon feƴƴinen sukaɓe ɓen seeɗa woni honɗum musidɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam makenen hadith mandantedemo ko Abu Hurairata woni ko yaltinimo hadith on ko rawahu al-Bukhari ɓe maki wo wondanedemo inna lillahi ibadan futana yatufuna fi turuqi yaltamisuna majalis ahla dhikri wondanedem Allahu tabaraka wa ta'ala hino mari malaikaɓe wondanedemo tedduɓe yiilotoɓe ko leydi hara hiɓe ɗaɓɓa yimɓe jooɗiɓe tawi nden jonde ɗon hay e hunde joɗɗinali ɓe nden jonde si wona honɗum hiɓe jandidirde Qur'anul Karim maɗum hiɓe yewtude sabi Allahu tabaraka wa ta'ala annabajo humpiten wo wondanedema malaikaɓe ɓen si ɓe ari e on nokku wona ɗo yewtede fi Allahu tabaraka wa ta'ala malaikaɓe ɓen ɓe immoto ɗon ɓe yaha ɓe tawoyo Allahu tabaraka wa ta'ala. Allahu azza wa jalla neli ɓe ko kanko ɓuri andude ko ɓe wonno ɗon Allahu landoɓe sabu teddungal ngal o jonnunoɓe ngal nelugol ɓe ngal o landitoɓe ko honto iwru ɗon kanko ɓuri andude ɓe ko ɓe iwri. Annabajo o maake wo malaikaɓe ɓen inna men iwri e nokku ko leydi e jeeyaɓe maɗa min tawiɓe hiɓe subbinkinono fi maɗa hiɓe mawnina fi maɗa hiɓe teddina fi maɗa ayyo Allahu jalla wa ala
Allahu tabaraka wa taala inna ene malaikaɓe ɓe ha hande ɓe yiilan malaikaɓe inna la ya rab ha hande ɓe yi'alima. Allahu inna fa kayfa hum law ra'awni ko honno ɓen wata sinno ɓen ɓe yi'ilan. Subhanallah musidɓe julɓe, malaikaɓe ɓen si landitike ɗum ɗon, Allahu lantike ɗum ɗon, malaikaɓe inna Allah on si tawino ɓe yi'inoma ɓe ɓurayno mawninde fi maɗa, ɓe ɓurayno hittinde fi maɗa, ɓe ɓurayno tiiɗugol rewugol ma an yo Allahu jalla wa ala. Allahu inna ene ɓeeɗo ko honɗum ɓe wonno torade yomi okkorɓe. malaika ɓen inna Allah on ko ɓe wonno torode ya okkorɓe ko aljanna on. Allah on inna ene ɓe ha hande ɓe yi aljanna. Allah on inni lando ɗum ɗon, malaika ɓen inna o owaye an yo Allah on ha hande ɓe yi'ali aljanna. Allahu tabaraka wa taala inna ko honno ɓe wa'ata sinno ɓe yi'ino aljanna on. musidɓe julɓe, malaika ɓen inna ɓe ɓurayno tiiɗude rewgol ma e wakkilagol e mawnigol fi maɗa. Allahu tabaraka wa taala landitoɓe ene ɓe ko honɗum ɓe wonno mowlade an min yomi danduɓe. Allahu tabaraka wa taala ɓe landike ɗum ɗon, malaika ɓen inna ɓe ko ɓe wonno mowlade ma ya danduɓe ko wata natuɓe yiite jahannam. Allahu tabaraka wa taala inna ene ɓe ha hande ɓe yiite, malaika ɓen inna oye an yo Allah on ɓe ha hande ɓe yi'ali yiite. Allah o inna ko honno ɓe wa'ayno si ɓe yi'ino yiite, malaika ɓen inna ɓe ɓuraynote hulude, ɓe ɓuraynote mawninde, ɓe ɓurayno wakkilade ko teddingol ma e ko rewgol ma. Allahu tabaraka wa taala inna ghafartu lahum jami'an, ɓeɗo foppu maɓɓe mi yafanike ɓe. Subhanallah, malaikajo goto ɓanta konngol inna Allah on ko kaarijo e kayijo wonno janngugol, oya jooɗino ɗon tun maɗum oya ko addi moɗon ko sabu haaju makko. Allahu tabaraka wa taala inna ghafartu lahum jami'an la yashqa jalisuhum, bima'na mi yafanike ɓe kamɓe fof jooɗiɓe ɗon ɓen e kala jooɗiɗo takko ɓe malkisataka ɓe, mi yafanike ɓe fof. musidɓe, ko hombo mari ngal teddungal ha hewti wonɓe e dogidude e oɗo qur'anul karim jippiɗo e dow ɓernde annabajo on mo Allahu tabaraka wa taala inni ko li yukhrija nnasa min adh-dhulumati ila an-nur, yaltingo jeyaɓe ɓen e majjere adda ɓe peewal islam. musidɓe julɓe, heɗoɗen mbelenduru qur'anul karim, jonnen tawo Ahmad o jangana en qur'anul karim. ɓaawo ɗon kañum kadi hettiten seeɗa arten e nafoore qur'anul karim. faltatafaddal. Naam, jangan en. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم فاغفر لعبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختلفون
يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كروة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون صدق الله العظيم ما شاء الله musidɓe julɓe ɗum ɗo ko welo welo ni yen heɓu woɓe sukaɓe ɓe andantede mo heɓe waɗa ko allahu tabaraka wa taala inni kon e suratul muzammil wondenedema warattilil qur'ana tartila bimana kalamo ko ɓen firtiray warattilil qur'ana tartila ɓe inna wondenedema wa aati kulla harfin dhi harfin haqqaha bimana jonnito kala harfere joomirande nde hetta hakke mayre kala ko duwa jangirede ɗa jonnitande no jangite noon idan ihwatul muslimin hay joni en seyrali heɗen huccitude e yewtere meɗen nden kono ɓe wonɓe ko Facebook en inne yoɓe partage ɗuma on ko waɗi ɗum ɗo ko dinani musidɓe julɓe kala wonɗo e ndaara ɗum ɗo nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki wo man dalla alal khayri ka fa'ilihi tindinɗo moƴƴere nden walliti ɗum saaka no waywo waɗuɗo on musidɗo julɗo a ala ɗo feendo ɗo hiɗa jooɗi nokku immaɗa ndaarude wallahi si a ƴetti a partage ko jonnaɗa kon walla ko yiwɗa kon imma ko Facebook walla ko YouTube haray musidɓe julɓe ɗum ɗum fof télé wonno toon so a ƴetti ɗum ɗo a saaki musidɗo ya andu ko baraji wodanma kala heeɗiɗo e kala ndaaɗuɗo ihwatal muslimun ɓe inne wo wondenedema fa inna qira'atal qur'an wa tilawata wondenedema janngol qur'anul karim wakkilagol jangirande non haniri noon ko minal ibadat mislaha mislu sa'iril ibadat ɗum ɗo ko none e ko allahu tabaraka wa taala rewirte sifa noneji ko jalla wa ala rewite noon wono zakka horugol ko non kañum kadi oɗo jiyaɗo rewita allahu tabaraka wa taala wohiya min adh-dhikri ɗum ɗo wonnedema ko e jantagol mo andentedema yujarul qari ala qira'atihi lahu wondenedema jangude qur'anul karim ko woni e jangude kon musidɗo julɗo ko yoɓeteɗo e ɗum ɗon walidhalika haddathana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ko waɗi ɗum nelaɗon humpiti en e hadisaji hewude ko andentedema si bani adama o jangi qur'anul karim wondanedema ɗum ɗon on tigi o yoɓete ko wonnon kañum kadi oɗo qur'anul karim ɓe innayi wa kathratul qira'ati alquran lilqari tulidu عند المسلم الذي يستمع بقراءته لذة التلاوة وني وندنيدم اون وندو جانغود القرآن الكريم دون دو ريمانيمو هيبوغول مبلندورو tuyo ko woni jangude kon ko ɗum si allahu jalla wa ala inni walla nedama alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub allahu inni o yiɓe gonɗinɓe ɓe andantedema ɓernde maɓɓe nden deeƴi
e jangol qur'anu karim musidɗo julɗo wallahi ko ande honɗum maruɗa e mawnude ko honɗum e probléme marɗa uddito qur'anu karim a jangata page ma ɗum feccere page ma bindi joyi si wona allahu tabaraka wa ta'ala hollima e ɗen ayeje ɗon ko wonɗa e jangude ɗon si wona allahu hollima ya ittu ande ma nde wonduɗa nden e aduna huccitana honɗum e ande ma nden e lakara ɗum noon allahu inni ɓe andantede ma ɓe jangude qur'anu karim kadi wa tatuma innu qulubuhum li dhikrillah ɓerɗe maɓɓe ɗe no deeƴa sabu jangugol qur'anu karim sabu jantagol inde allahu tabaraka wa taala ko ɗum so allahu inni ala bi dhikrillah tatuma innul qulub faame wondanede ma ko jantagol ande allahu tabaraka wa taala jantagol inde allah won tun woni ko ɓernde ma nden deƴata musidɗo julɗo ko qur'anu karim wahi noon kono noon haare ɓay ko ɗum joguitiɗen hande kadi hiɗen mari hoɓɓe en feƴƴitaneɓe kañum kadi yewtere nden wiyeteɗo Zeynul Abidin on kadi on ɗon weƴƴitana en ayeje seeɗa noppi holta musidɓe julɓe woton yeggutu noon partage wonɓe ɓen ko YouTube ɓen yoɓe abono affaire on yajirana en info namahi تفضل يا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف
كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق الله العلي العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. musidɓe julɓe hande en yi welo welo on woni noppino holtude wallah woni hiɗen gollidude oɗo qur'anul karim ndeɗo deftere jippinde e dow kammuɗi ɗin jeɗɗi musidɓe julɓe. o qur'anul karim mo andantede mo jippike e dow ɓernde annabajo on sallallahu alayhi wa sallam. hawnaki noon woɓɓe haray humpanoma ene koye pay koye wonkoye e jangude ɗo ko hontoɓe woni e jangude ko hombo woni karamo ko ɓe hayson hawjali partage ndaron émission on en humpitoto ɗum ɗon si ɓuri ɗo seeɗa. anden to musidɓe allahu jalla wa ala inni en oɗo qur'anu karim wondanedema inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam. wondanedema oɗo qur'anul karim nde hiɗiɗen ɗo paykoy koy no janga nde ndaare nde e mawnugol nde ko nde Allah on humpitenda e oya aya mo wulɗen ɗa wondanedema si Allah on jippinino qur'anu karim hakke ma non e mawniri si Allah o jippinino qur'an on e hoore fello ngon wawatano ronditade qur'an on si wonano fello ngon honɗum ngo feccoto sabu hulugol Allahu tabaraka wa taala. ko ɗum noon Allah o inni ndeɗo qur'anare karim wondanedema yahdi billati hiya aqwam. wondanedema oɗo qur'anu karim fewnay nden hunde nde andantedema ko ɓurde mawnude en yiyeɗo neɗɗo mo andiranoɗo imma ko fiimugol walla ko agresugol walla ko wujjugol waɗugol bakkatuji molanaɗi ɗin sabu fiimugol ɗum ɗon fof ko e ko bakkat kono ko e tosoki ɗin kontaten kono noon no ton molanaɗi ɗi warugol yimɓe en waɗugol zina en sifa ɗin piiji warugol karama ko yagal feytinayi ɓiɓɓe yimɓe lorra ɓiɓɓe yimɓe ɗin bakkatuji mawniɗi ɗon surku ɗiɗo fof kono honɗum oɗo musidɗo so heɗike qur'anul karim si Allah on yanyanimo ɓernde nden kisan wondanedema qur'an on fewnaymo. ndaare Omar radiyallahu jalla wa ala o sanga nde andantedema ko honɗum heɗino
na Taha e kala makoɓe go no filloto wondanedema ɓayo hiɗike Taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa wondanedema min jippinali e dow ma ayo Muhammad oɗo qur'anul karim fiya malkise oye wondanedema qur'anu karim o jippinaka e dow ma fiya malkise ɓay Omar heɗike oɗo aya ha aya on joopi ko ɗum Omar inni wallahi o jippindo oɗo qur'anu karim goto handaka rewede goto hawna handa e mawnirede hawn handa e teddinede e mawninede musidɓe si wona oɗo Omar kisanko honɗugo waɗi o wi yo tuubu o naata ko nde dina tawi noon Omar ɓurno añude kaalo dina ɗum ɗo noon ko Omar tun yewtuɗen sen wowli kam woɓɓe goo ɗum ɗon en yewtay ha janggo taw musidɓe en gayna taw ɗum si Allah inni wondanedema inna hadha alquran no oɗo qur'anul karim yahdi lillati hiya aqwam wondanedema fewnay nden hunde nandantedema ɓuuri mawnude ɓuuri teddude Allah inni wa yubashshira almuminin alladhina ya'maluna salihat oɗo wondanedema koye Allah o weltinir ɓeɗo gonɗinɓe ɓe andantedema ɓe golla golle moƴƴude anna lahum ajaran kabira wondanedema no wodani ɓen ɗon kañum kadi joddi mawnudi musidɓe julɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe makani en wondanedema iqra'ul qur'an jange oɗo qur'anu karim fa innahu ya'ti yawma alqiyamati shafi'an li ashabihi qur'anul karim are ñalane dargal no fattano ɓe ɓandantedema ko wonnoɓe jangude qur'anu karim woni yatluna kitaballahi ana alleyl wa atrafa annahar ɓe janga ñalorma e jemmo fof ɓe hino rewtorno e ndeɗo qur'anu karim ñalane dargal nde fof ani nde Allah o inni wondanedema yawma yafiru mar'u min akhi neɗɗo on yiya babe mum musidɗo makko on koto makko nene makko ɓeygu makko o dogamo Allah o inni honɗum ko nden ñande kadi yiyata yo wadduru mujrimu law yaftadi min adhabi yawma idhin bi bani bandijo on yelo inna Allah on ƴettu ɓiɗɗo an on mimmi sotto minata aljanna ko nden ñande yiyata fof ko ani ɗon goto kala Allah o inni li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni bimana kala bani adam no mari nden ñande probléme no andantedema hino wonde ande mum tun ko feendo ɗon qur'anu karim sortoto ara innama he kaarijo arga mahiyaden ko Allahu tabaraka wa taala ko waɗi an hiɗa janggaynolan jemma e kiikiiɗe musidɗo julɗo rento hara a tawtali ko nelaɗo makiɗa wondanedema wa qala rasulu ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura Allah on yimɓe an ɓen ɓe feri qur'anu karim yimɓe an ɓen ɓe ala janngude qur'anu karim musidɗo ko balɗe jolo wayla janngude qur'anu karim ko jonte jelo wayɗa janngude qur'anu karim ko duuɓi jelo warɗa janngude qur'anu karim ko ha honto hunjiɗa e qur'anu karim handa janngi qur'anu karim hanki noon musidɗo julɗo lawaki taw ka heɓali hanki kon sa wakkiliki hande ya heɓay annabajo on sallllahu alayhi wa sallam maki wo oɗo qur'anu karim aroye wonnedema ko shafi'an li ashabihi Allah on humpiten wondanedema qur'an on are fattano ɓe wonnoɓe janngude ɓe inne wondanedema iqra'u zahra wayni wondanedema oɗo nelanɗon ɓe maaki jangge ɗeɗo cottay ɗiɗi mawnude woni suratu al-baqara e surati ali imran hareno musidɓe julɓe en jonnitay hay joni oɗo talibajo ahmad o jangitanen seeɗe qur'anu karim ɓawo ɗon kañum kadi fewtuten e yewtere meɗen inchallah naam ahmad يا أخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله. o jangani en woni ummul kitab, woni nene deftere nden. Nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki wondaneɗema ko fatiha woni nene deftere nden. idan noon ɓe maaki wo wondanedema la solata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, riwaya go bi ummil kitab, ala julde on fuɗɗorɗo so faala ko bakaro fuɗɗoto ha naasi so jangali fatiha ɓe maaki o ala julde. woni so jangali nene deftere nden ɓe inni ɗum ummul kitab, haɗa o ala julde. musidɓe julɓe e jangga oɗo hadith ɓawo ɗon kañ kadi hoccitanen Zeynul Abidin nowru holta, kono ɗon en wi'ay partagé musidɓe julɓe. ɓawo ɗon kañ kadi seeɗa en uddite antenne o yer kala faalaɓe noddude imma ko landotoɓe ko yowiti e diina kanko annduɗen, falillah alhamdu en jabro ko annduɗen kon. e ɓawo ɗon si tawi na ɗum ɗon ko woɓɓe faala landade koɓe landoto, haray kañum kadi ko hani an mari a. musidɓe julɓe, annabajo on alayhi salatu wassalam ɓe maki wo wondenedema man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun, wondenedema kala janguɗo harfere wotere e qur'anul karim no wodanimo moƴƴere. ɓe maki wal hasanatu bi ashri amsaliha, moƴƴere nden no wayta wo misalji muɗum ɗi 10. ɓe maki la aqulu, mi wi'alo ndey ya innu alif lam mim harfun, o waye wona alif lam mim fof ko harfere. ɓe maki walakin alifun, alifon tun ko harfere a yoɓete baraji 10, wala mun te baraji 10. idan woto en ɗurno o qur'anu karim ɗon andi allahu inni wa man arada an dhikri, kala on ɗurniɗo e jantagol fi an, kala on ɗurniɗo e jangugol qur'anul karim fa inna lahu ma'ishatan danka, no wodani oɗo gurdal ɓittugal o wonata e jam. ko a yi'e mo da'iban mo ɓitti himo e probléme ji tun ko waɗi o pottitike qur'anul karim. fa inna lahu ma'ishatan dankan, no wodani oɗo gurdal ɓittigal. kadi ko ɓuri hulɓinade kon allah o inni ñande mayɗa wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma, wondanedema min muɓitoyeymo immintinamo ñalane dargal o immo har ko bulɗo, hara mo niggi nagganno yeeso makko. qala inna rabbi lima hashartani a'ma, jomirawo on ko fi on ɗum immintinɗalan waɗɗalan komi bunɗo, waqad kuntu bashira, haɗi ko aduna noon miɗo yi'ayno. allah on inni he ɗani ko fi hon ɗum min immintinma ɗo waɗuma ka bunɗo, min immintinta kadi kala wawɗo no wawɗa min immintinamo ɗo hara ko bunɗo. fakadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika alyawma tunsa, ayeje amen ɗen qur'ana on arino e ma yeggintiniɗa, awa ko ɗum waɗi si yeggitaɗa ɗo hande min waɗuma ɗo ka bunɗo. idan musidɗo wota en ɗurno oɗo qur'anul karim, daraji ɗin no woodi, ettoɗen humpitoɗen ko honto koye paykoy woɓe jangude qur'anul karim hultina nowru ɓernde ɓuuɓa ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, ko jangugol tun heɗo qur'ana on tun ɓernde nde woni ko deƴirta. ettoɗen anden ko paykoye men koye ɗo ko honto koye woni jangude e wawɓe woɓe ƴetten ɓiɓɓe men ɓen naɓen ɓe e ɗiɗo daraji ɓe hunjo qur'anul karim. hay sa hawjali min arete hompitugol fi daron ko honto woni, kono en jonni tawi Zeynul Abidin o janganen qur'anul karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال الفتيان اجعلوا بضاعتهم
لعلهم يعرفون إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يعرفون إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أنتكم على أخيه قال هل آمنكم عليه إلا كما أنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير صدق الله العظيم. ya rab musidɓe julɓe qur'anul karim no weli hare ɗo yen huccitande ɗon en hiwoloto ɓe jooɗiɓe timɓe madina wo wondanede mo feendo ɗo hiɓe darude émission on en direct awa noon en wawa famude télé on ko en fof ko aduna on fof woni ko jeeyi Jama TV hare en hiwde ke buyi yaay am Mariama Korka ko wonnon kañum kadi e jaaji asto wuuri wondanede mo feendo ɓe jooɗi hiɓe darude émission on kamɓe kañum kadi ɓe weltanama ko ɓe woni toon hare ɓawa ɗon kañum kadi Oustaz Aboubakry Tivaouane Peul kamɓe kadi ɓe hiwrama ɗon e Hajja Aisha woni karamakoɓe koyɗo pay koy ɓawa ɗon musidɓe en jonni tawi Oustaz
ɓe andantedemo ko kamɓe woni ko lonti kala mo ko ɓeeɗo paykoy kamɓe kañum kadi ɓe yewta en ko yowiti e daara on ko waɗino lan andi woɓɓe hare fen ɗo no humpa ha koye paykoy ko honto woni janngude awa o janggen no weɗi subhanallah simi falama nabaɗa ɗon paykun an ko honno mi warrata hare oustad yewtane men seeɗa daara mon on ko honto woni e nokkeɗi ɗin e inde daara mon on kadi mo falama yahude toon ko honno yarta toon. Naam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Haray jama ko wonɗo kon fof wonɓe ɗo ɓen e sukaɓe ɓen ka yo Allah ɓeydu barke e maɓɓe waɗa barke kadi e karamo ko amen e karamo ko e maɓɓe wonno men ɗo baraji ko natiri ten aljanna en julɓe ɓen en fof. Haray kamɓe kadi golloɓe ɗo ɓen e daroɓe ɓe fof ɓe hiwrama. Haray dara on ka woni ka Dakar o Tiwawon Pol mo wiye Mahadaru Khalid ibn Walid ko woni directeur dara on ko oustad Aboubakry Diallo. Haray toon ko metortata ko raɓɓiɗi kon ko heure jangueteɗi ɗin janngugol ngol komin fuɗɗoto ko 4 heures du matin jamma men immoto min jangga darsuji amen ni ɗon ha subaka juule gila ka subaka juula ɗon e wetude haray gila ka subaka juula ɗon e wetude haray ko hunjotoɓe no hunjo fiineteɓe hino fiino ko noon min guerata ɗon ha 9h00 har tirikoje ni gasi min ñaama ɗon ko juuti o ko juutete 9h00 ha 9h30 40 ara min gayni kadi ñamude min continue janngol ɗon kadi ha 12h00 min walto ɗon ha 4h moins 15 min fina kadi si min juuli fana on ha min gayni ara soƴƴa kadi ari min ñaama nde wiye 14h40 hara min gayni juulude min gayni ñamude min jooɗike min fuɗɗike janngude min continuera noon min jangga ha si alansara yoni min juuli alansara min yaha ɗon ha 18h wonda 18h moins 10 min fowto ha fotoron si juulama min jotto min jangga ɗon kadi ha 21h hara hirani nen gasi min hirto nene wiye 22h hara kan fo deƴƴi hara fo ɗanike hara fo walike ko ni woni heure jangueteɗi ɗin eyyi haray ko heddi kono jangguirte noon no jangguirte no ko jangguete ton kon mbeɗa jangga qur'ana on wonno silaɓe sukaɓe ɗo ni oɗo Zeynul Abidin kanko suka on ko hunjiɗo alhamdulillah kadi mo jogui to gore e makko jowɓe hunjodi hikka goton ko Mahmoudou wiyete e Abdoul Aziz kay mati e wiyeteɗo Mouhammadou Fune kay mati e hombo momon on ton kay way Abdourahmane haray ɓe ɗowol gore e makko ɓe hunjodi ɓe hikka toon haray inchallah min tañƴini kadi wona hikka ni kadi min tañƴini conférence amen on min tañƴini ko fandi o ko fandede won 13 hunjotoɓe kadi hikka haray yo Allah nawnan men ɗum amin ok komin min janguirta noon haray min janggay français min janggay anglais min janggay karaté kadi taekwondo ɗum no yewti e qur'ana on joni noon haray konno ɗum no sendorta foppoyde ñallal ngal français janguete anglais janguete qur'ana on eyyi si tawi woni min imme ke subaka min fuɗɗi ko janngude min janggay ɗum ɗon ha 10h si yoni si min itti kooƴe yesso no jogui kay manam heure ji jangguiroɓe bimɓe ɓen français ɓe ƴetta darsuji maɓɓe ɗin musee jon hara ari ɓe naata ɓe jangga nde wiye midi hara ɓe gayni mo anglais on kankadi o wonira goya sengo nde wiye midi hara fo gayna hara ko jangguino français o gayni jangguino anglais o gayni jangguinde yesso waale fowte ɓay ɗon kanko be waale momi ko 4h janggi ha midere ko be fowto seeɗa si tawi woni min soƴƴi darsuji amen arabu ɗin e jangguino français on e jangguino anglais on kadi keko ɓe janginta ɓen ɓen ɗon min ara kesalji ka jangueteɗon ɓe jangga janggunoɓe bimbi ɓen ƴetta darsuji mum ɗin kañum jangga haɗa ko noon min garrata wono karate taekwondo on ɗum ɗon ko alarba e alkamusa min wanno hay juma kono min tawi si min waɗi juma an posa janda men nden buy wonay samedi on aseɓe on haray buy janggani hara wawani ɗum noon min dartini taw fi juma on joni ko alkamusa on e alarba on min watta fi taekwondo on nam ɗum noon kadi so woni yawti ko janggete toon ko wona ka banggal ka madrasa min jangguinay nahwu min jangguinay sarf min jangguinay balaga min jangguinay mustalah kay mate usulul fiqh usulu tafsir e sira
kañum maati e tarih hare ko ɗiɗotoɓe ko fuɗɗagol taw wona ko payɓe wona jangguinaɓe koye ɗiɗoɓe jangguinte taho kadi alhamdulillah Allah sikki men ɗon buy jangguɓe ɗon ha gayni e kay l'école ji woɓɓe kawɗo hikkano jangga thanawiya woɓɓe kawɗo hino jangga kulliya alhamdulillah ɗon kadi mi weltori gonɗon sengo kadi buy haray min tori famille on fof duwaw yo Allah ɓeydumo wallude Allah julɓe ɓen fof ko raɓɓiɗi kon haray kadi ko honno kadi fawoto e mum dara on guilaw uddita guilaw fuɗɗa ko 17 décembre 2017 o uddita no gasa addi hande addi hikka ka wonɗo ko wonta ko duuɓi nayyi fawɗi ma duuɓi joyi mankuɗi seeɗa ma duuɓi joyi ɗum tun dal haray Allah sikki men e hunjiɓe ɓen gila udditade hikka heɓe ke ton 11 personnes e nder ɗiɗo duuɓi nayyi hara ko fuɗɗiɓe janggugol ɗon janga kadi ha hunjo jonne shahada muɗum heɓi ke ɗon himɓe 12 hunjiɓe ɗon hikka tun men satiri inchallahu 13 so Allah nonani men kadi ɗon jande nden ko neɓentugo jippinani o ko neɓentugo jippinani mo wawi wonde mo faala duuɓi 3 duuɓi 2 hitande no dipendi kala ko neɓi ɗo o jippinani o ko neɓe jippinani sari o ari ha o jippini haray ko watta janguitata ɗon ko lebbi 8 ma lebbi 6 haro heɗanama qur'ana on timmuɗo jonde haray ɗum ɗo taw woni ko hakkille en artiri ɗo taw jamil machallah haray ɗo musidɓe julɓe ko enen woni ko nanidi ɗum ɗon haray noon kañum kadi e hikkorɓe kañum kadi Côte d'Ivoire ɓe dardo en ɗo fendo en direct woni Cheikh Luqman ɓandanteɗema kamɓe kadi ko tinniɓe oɗo Qur'anu Karim ɗin hiwroɓe ɗo moƴƴa e talibaɓe wonɓe ɓen Côte d'Ivoire ton haray mi weltike boyi partage on ko partage ɗon kon e ko ni wardete haray Cheikh Luqman ko ceernoɓe meɗen ɓandanteɗema si ɓe ɗo ɗum harayno ɓe jooɗi takko men ɗo sabu ko wawɓe janngude Qur'anu Karim woni Cheikh Luqman on hiwrama Côte d'Ivoire ton onon e Oustaz Kali e ɓe guureji moɗon haɗa ɓawɗon kañum kadi woɓɓe kadi no jooɗi Sandaga fen ɗo Baben Ahmad wo kamɓe kañum kadi ɓe daruden fen ɗo en direct kamɓe kono kamɓe koko canal ɗon ɓe woni e darirde awa en faama e télé on kala ko yaruɗa a daara e mo siko canal ji a daara e mo si a ala canal ɗa e hoore lawol télécharge application on a daara e mo ɗum ɗo fof ko nafoore fiino kaɗo dina yaara yeeso musidɓe julɓe idan noon hiɗen toro nde Allah on yeññanten ɗum ɗo yaara yeeso hiɗen hiwro Baben Ahmad Sandaga ko wona noon kañum kadi e Mouhammad Saleh miñan an nena gotan kañum kadi wawɗo janngude Qur'anu Karim tawde hande ko fi Qur'an wonɗen wolude tawi ko ma yewten fiɓen hajja Mariama Korka en janngoɓe Qur'anu Karim en yeggitali hajja Aissa hunjiɓe ɓen buun ɓandanteɗe ma hiɓe jogiti o daara moɗon ɗo mi tañƴini tun ko daara ko wonɗon janngude ɗon na worɓe tun janggata toon ka ko worɓe tun no ɗon kadi no janggaton worɓe fof e rewɓe alhamdulillah jamil nam isan feendo ɗo no mo faalama addugol ko daara toon imma ko paykum walla ko debbo ko honno on togui wardata ko honno on togui onon e onno wawa toon humpodirde eyyi nam ɗum noon kadi haray si tawi woni on togo mo faalama addude paykum ka daara haray ɗum kadi no weeli fi ha wono oustade mi talibaɓe ɓe fayde Afrique ɗo nokkele buyno jangga ɗo saabu ɓe Guinée Bissau no toon ɓe Sénégal ɗo no toon ɓe Conakry no toon hayɓe ɗuman Libéria kadi kawon ɗo hino toon machallah mo falama on pondere maɓɓe ɗo haray ɗum noon hino weeli fi buy wona addugo janggol ton ngol wona lewru ndun ko yoɓinte fof ko 25 000 on faami haray fi lewru ndun ɗum noon ko ɗum ɗo wona yoɓinede toon ka wonɗo kadi mate piwoye seeɗa wono ko fay koye wallitete seeɗa e haaju maɓɓe goo haray ɗum ɗon piiji ɗin fof ko ɗon taho piiji ɗin noon fof ko ɗon heƴata jamil joni mi humpa andude onon daara mon on ko worɓe ɓen e rewɓe ɓen hawti daara ka ko rewɓen tun e feere e daara ka ko worɓen tun e feere ko waɗi noon aduna on fof fen ɗo no daruden hawnaki woɓɓe heɓa haaju e naɓugol tumpaykum mum joni noon so tawi ko worɓe e rewɓe hawtata ka na worɓe e rewɓe hawtata ko numéro hombo kañum kadi noddete kañum kadi musidɓe julɓe en udditi antenne on yer kala faalaɗo noddude haɗa no wawi noddude o numéro wona ɗo wowlede ɗo woni 78 116 82 38 kala faalaɗo noddude no wawi noddude en direct musidɓe julɓe woni 78 116
82 38 ɗen hiwoyo ɗon ceerno mouhammad gando mbudare e sukaɓe sankarayaɓen fof e mawɓe sankarayaɓen kamɓe kañum kadi wowi ɓe darude en feendo ɗo. wallahi ɗum ɗo no weeli. hiɗen torowde allahu azza wa jalla naɓanten o télé yeeso. hiɗen toro musidɓe ɓen partage ugol yaña aduna on fof goto kala ko nokku ko hikkori hendo ɗum ɗo. saabu en yii fenɗo wonɓe ɓen Côte d'Ivoire no darude, jooɗiɓe ɓen Fulawa Laguine Timmi Madina no darude, wonɓe ɓen ɗo kañum kadi no darude kala no keeɗi. idan télé on ko télé meɗen musidɓe julɓe, enen ko honɗum wawɗen mo wallirde ko partage ugol yaññamo fino yaara yeeso musidɓe julɓe. nam oustaz joni noon ko roɓɓen tun e worɓen ka kañum kadi mo falama yahde toon ko numéro hombo noddata on? nam ɗo ko raɓɓiɗi kon fi wona rewɓe ɓen e worɓe ɓen. rewɓe ɓen ko daara feere, suudu mum feere. machallah. worɓe ɓen kadi ko suudu mum feere. machallah. worɓe ɓen e rewɓe ɓen ɓe yidata. sabu min gila meeɗi ɗo hitande nden fawi kono mi hay debbo janggo toon hay goto laamu meeɗi yide. machallah. hay goto. minen worɓe ɓen kam e won ɗon ko satti o ko satti a yataka rewɓe ɓen woni ɗon. hayso ko ardiɗo e nene goto ma debbo a falama yaade darogol nene goto ma debbo ɓay ko nene goto ma debbo no woodi samburu mum khas. ka nene goto ma on arta joɗoɗa añe makko yewton ko yewtoton kon hiwrodiron ɓay ɗum kam wasata marsude. ɗum gon ko beɓen ɗon hiwrodira. yeeso o hoota ka o daara ka o woni toon, hoota daara ka worɓe ɓen ka won toon. ko rewɓe ɓen kan e reɓɓe na e nokku ngu tum ɓe woni sakko wona. wona e taasi wona sakko wona ɓe yakko ley ɓe yakko dow, wona e suudu wotude ɓe woni. ɓe woɗɗodiri seeɗa. nam isan noon musidɓe julɓe hay joni ɗen andintena kala faalaɗo noddude no wawi noddude oɗo numéro woni 78 116 82. are on tigi no wawi noddude e oɗo numéro musidɓe julɓe. kala faalaɗo noddude no wawi noddude 78 kan yaafe nani jaka o timmali 78 116 82 38. kala faalaɗo noddude no wawi noddude ɗon. mais joni akhi komi humpa wondanedema mo faalama yewde ko daara toon ko numéro hombo noddata on onon? nam ɗum ɗo noon haray ata azuru fihi lannani dayf. numéro on ma hafistohu bidabti da numéro on jakimo tigi tigi. aywa nam haray no musidɓe julɓe wo wondanedema hiɓe ɗaɓɓitude mo joni ko waɗi ɓe hunjakimo feendo ɗo ɓawo nde ɓe ɗaɓɓitimo ɗo lan andi ɓe weɓɓitu tan e omo ɗo joni. ɓawo ɗum ɗon kañum kadi musidɓe julɓe en waway heɓude numéro on e maɓɓe mi tanjini tun joni haray ɓe heeɓimo. nam numéro on so tawi woni ko mona Sénégal ɗo so waɗi en ketti fon ha o gayni watta 77 626 46 47. répété mo numéro on ko so tawi woni ko wonɗo harna wonɗo Dakar ɗo on so waɗi en kati fon ha o gayni 00 221 waɗa 77 626 46 47. nam allo assalamu aleykum. allo nam ya oustaz. on hiwrama de ko homɓe ala toon ɗon e jaam. jantum alhamdulillah ko homɓe musidɓe ɓe gorden jantum eɗon e jaam. ko Alpha Ibrahima Doŋi. aywa nam na ala toon no ɓe gurenen jantum ɗon e jaam kono jantum ko honto hikkorɗon? meɗen zone de captage ɗo. on hiwrama on fof onon e ɓe gureji moɗon. min tawi ɗo ɓay mi on ka ɗuma image ɗo min tawi mi noddu on mi weltano. aw inchallah yo allahu tabaraka taala weltano en fof. jarama weltanama bo yara yo Allah o yaw ɓeyda. amin 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 amin. joni ara yantuma inchallah an ara min noddi to yewten. aw albarka mo Mboyi onon kadi on weltanama on duwanama. merci beaucoup. on jarama Mboyi. eyyi nam haray musidɓe ɓeɗo kañum kadi ko musidɓe meɗen wonɓe e nokku koɓe wonɗo woni zone captage. kamɓe kañum kadi ɓe jogui paykum wonkun wonno kunkan e janggude e o daara ɗo. haɗa no musidɓe julɓe kala faalaɗo noddude anteno no uddita. haɗa hay joni en jonni tawi oɗo kañum kadi o jangganen Qur'anul Karim seeɗa ɓawa ɗon kañum kadi hucciten ko hikketen inchallah. nam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكلي واشربي وقري عينا فإما
فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا صدق الله العظيم. nam haray musidɓe julɓe en andintine tun woni enen ɓe wonɓe yiilade golle meɗen ko jannugol fayɓe e ɗiɗo daraji musidɗo jullo ko nokku hombo hikkorɗa e aduna on walla ko nokku hombo hikkorɗa e Sénégal ɗo faalaɗa feƴƴinanede publicité ma on noddu men e o numéro ɗo tun min are min tawa ma ha ko darama min filmanama min feƴƴinanama kañum kadi émission on woni darama on hollire tawa ɗum ɗon kañum kadi yaajayi musidɓe julɓe haray noon hay joni hiɗen jokkitade yewtere meɗen nden woni fi nafoore janngugol oɗo qur'anul karim kono musidɓe yoni en andugol nafoore janngugol qur'anul karim hadith goto haren ɓeydali ɓawo on ɗon nelaɗo on alayhi salatu wassalam ɓe maki wo wondanedema idha mata al insanu inqata'a amaluhu illa min thalatha nelaɗo on alayhi salatu wassalam ɓe maki wo si bani adam feƴƴini golle makko ɗen fo hare dartike ha heddo eɗen ɗon golle tati ha heddo eɗen golle makko ɗon woni piiji tati mais kono ko ɗo yen jokkitade e jetteɓe wonɓe e nodduɗe ɗo nam allo salamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah Oustaz nam ko homɓe min babi Mahamad aywa nam babe Ahmad ha Sandaga eyyi on hiwrama o landama so tawi ɗon e jaam onon e ɓe nguureji moɗon kono ɗon e jaam eyyi alhamdulillah mi weltori émission mo moƴƴino awa wallahi mi weltori ko émission awa onon kadi on weltanama nokku ko wonɗon men e daaride ɗon yallah on ɓeydan en gandal ngal amin ɓeydana hen doole e fay koye wawa hunjade ko ɓuuri ni amin haray ko hiwragol on salmina on weltono on machallah onon kadi on weltanama boyi on duwanama on jarama hara mbiɗa hiwro ɗonno Oustaz Massamba e bolondaji men ni fof awa inchallah haray fof no jenti feno ɗo ɓay ɓe darde ɗum eyyi honno dandan amen yaye mom Mariama Korka machallah yara miɗen hiwroɓe ɓe fof awa onon kadi on weltanama boyi on duwanama salamu aleykum warahmatullah aleykum salam wa rahmatullah haray ɓeɗo ɓe jooɗi Sandaga ɓe daarude fen ɗo en direct idan no musidɓe julɓe en feƴƴata tawo si hara wona en waɗi ko wiyete kon al idrajat ɗen andi ulama ul mustalah innay al idrajatu fil hadithi
ko wondanedema konde goɗɗo wowlata konngol ngol andantedema wonali ko o tawi ɗon kon woni fendo ko qur'anu karim wonde nge wowlude kono en naatay ɗon seeɗa hiwre ɗen ɓeɗo ceernoɓe woni baabe ngan oustad Mouhammad Samba Thiangel ɓe andantedema ɓe wakkilike noon e wallitagol on togi ɗi fof ande on togi no mi jangira ɗi fof modi Allah won junnuɓe balɗe ɗen kamɓe ɓe guura maɓɓe hajja Hadiza hajja Husay hajja Fatmata hajja Bilqis ɓeɗo fof e fayɓe maɓɓe hajja Mariama jogitiɗo daara no wakkili bimbi kikiɗe no janna fayɓe haray fof no weltana no duwana anditen tun nenaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maki wo wonde nedema idha mata al insanu alo nam alo nam jarama de awo jarama de ɗon e jaam yantoole eyyi alhamdulillah ko homɓe e ko honto hikkorɗon koɓe maali hikkorɓe asalen awa on hiwrama landama so tawi ɗon e jaam yantumme woni mbeɗe darɗe mission mo awa albarka mo onon kadi on duwanama eyo weltanama boyi Allah ɓeyden wallude amin amin en fo amin amin allo nam lang heeɗi yo nam lang heeɗi yo ko landama eyyi noon ko wiiregol ɗon tun weltano fota e battane e o émission moon ɗo ko émission marɗo solo duwaɗo jentire duwaɗo daarede kadi machallah haare ko teddugal e mawɗo e julɓen fof émission ngo no wadda chaque vendredi 19h30 mi nani eyyi min hannde ko hannde tun min tantiɗo sansi min hawridirɗo e mo haari min annda o fi o émission ɗo kono vraiment machallah onon haaray iɗo weltana fotare Allah wallu on amin awa mandite inchallah ko chaque vendredi hollito musidɓe ɓen fof chaque vendredi 19h30 mi nani inchallah rabbi on weltanama haray konde amin ko Timbi Madina awa awaray tigi tigi min hiwri koɓe Timbi Madina fof awa onon kadi men on weltanama ɓen hiwri kañum kadi ɓe maali ɓen fof awa yetto salde bon jarama bo yaara barakallah amin fikum barakallah jarama nam haɗa musidɓe en wawali heɓude no janggine hadis on kono ala kullin en daare no rawnoroɗen kono ɗo yen rawnade en jonne Zeynul Abidin o janggane kañum kadi noppilin heɓa ko holta ɓawo ɗon kañum kadi daare no rawnoroɗen inchallah aywa nam Zeynul Abidin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا
والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم. ما شاء الله hare musidɓe julɓe siko sago men ɗum ɗo en continue no ha weeta kono ɓay ko waktu woni ko jogitiɗen kañum kadi Allah hoddiri waktu on hewtiki en ko yettude Allah buyi kono ɗo en yaltude e muɗum hiɗen tori julɓe ɓen nde fontata juuɗe torano directeur télé on wondanede mo Allah ɓeydu télé on yaara yeeso waɗa barki e maɓɓe e barki ɓiɓɓe maɓɓe ɓen waɗa barki e golle ɗen musidɓe ko enen sen ala mbuuɗi ko okkoren ɓe ko honno wawiten ɓe wallude ndaren télé on sen heeɓi publicité ji adden sen yii télé on partagen julɓe ɓen nafitora musidɓe julɓe idan noon e ɓeɗo kañum kadi wiyeteɓe hajja mariama korka wo ɓe jooɗi sokaɓe Tivaouane Peulh ɓe darden kamɓe kañum kadi en direct kamɓe kañum kadi en hiwrike ɓe woni ɓe hunjiɓe Qur'anul Karim e jungo Usa Sérif ko wannon kañum kadi hajja Binta timmi Madina en hiwrike ɗon kadi hajja Rahmatullahi Pita ko wannon kañum kadi enen ma juula e Bappa Mouhtar kamɓe fof ɗen hiwroɓe woɓe darude émission on ɓe welti ɓe duwike ko haɗi ɓe nodda ko tawde wondanedema waktu no faaɗiri en ga idan no musidɓe julɓe min jonna en oustaz wawon waynitade ɓawo ɗon kañum kadi min jonna ɓeɗo ɓe waynito ɓawo ɗon on ɓe jonde nden inchallah. Naam ɗo haray ko raɓɓide ko on ko feƴƴa ko wiɗen ni wowli fof kamɓe golloɓe gaɓe ngo jomiraɓe gaɓe yo Allah nawarange ɗum ɗo yesso moƴƴinana en battande ɗen waɗana en baraji e muɗata ko natire ten aljanna ñande janggo haɗa yo Allah moƴƴin golle ɗen minen sukaɓe ɓen kadi yo Allah nawranme yesso ɓeyda karamo ka min ɓuuri ni ɓeyda ɓe wallude walla julɓe ɓen fof haɗa janggugol ngol a hammo chey no jogui important bo yo Allah wallen en fof no jangguiren kala julɗo ka woni joguiɗo moyen mo ala moyen yo Allah walla ɗum no jangguira yo Allah moƴƴina en golle ɗen haray. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahmad ko joni an kon no wonɗa waynitorade musidɓe ɓen. Naam. Aywa naam. Idan ala kulli halin en jonnay Zeynul Abidin ɓe waynito kamɓe kadi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kono wonɓe men darude eɓe wonɓe gollude ɗo yo Allah on ɓeydu barke e moɗon ɓeyda barke e amen kadi minen wonɓe jangude ɓen hara wonɓe ɓen darude kadi
aray minen dori yon duwano men mi wona karmokoɓe janduɓe hono ɓe karmokoɓe men jooɗiɓe ɗo ɓen e karmokoɓe men kadi karmokoɓe kadi wonɓe darude men ɓe aw haray mi wayintike assalamu aleykum wa rahmatullah. Waleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. haɗa musidɓe julɓe en jonnodiray rendez-vous woni haldigal ko fotten woni yontere hande si tawi allahu tabaraka wa taala ko ɗum o yiɗi o weela haɗay kala ko yiwɗon ɗo tawi feewi ko ɗum ɗo wonno komin faala ɗum ɗon no iwre allahu tabaraka wa taala kala ko yiwɗon ɗo tawi feewali yaari laali no faalira ɗon noon haray musidɓe julɓe ɗum ɗo wonano anniye amen ɗum ɗon no iwre e cheytan ko waɗi gandal timmugal ko jomirawo woni ko heerani aqulu ma tasmaun min aldhicri wal ayati wa sallillahuma wa sallim ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. اسم بين الأسماء مرموق يعطاه صدى ينمو ويفوق مع القرآن